قامی شلو دکتر فرید سعدون اکادمیسین کرد لگل من دکتر دنباش به خیراتی بالیوز روس لبغداد جرودا ورد بیجه او ناوبینکاری دکن که کرد و شامل هوارن ل امریکا ریناده امریکا ریل بر و دیگره سبب چیه امریکا ناهی ل کردین سوری و شامی بگین رکفتنکی ایوار باش یعنی براستی دسپیک ابتکلی و دانستندن نبرا رژیم و رهبری خسر د چل به نجانا کاده 2016 ده دما الوزیا کد نبرا رهبری و رژیم چه و شرط درکت ولید نبرا وانا و روسا و برن حميمي بيت خزق وانا لهبدو بين يعني قبا امبيجن امريكي ناهيلن دسبيكا وينا د وقت قبا افغانستان چه بو 2016 يعني نه بس ريفبري تنه د چو حميمي حزبين ديجي يعني حزبين بينكيجي وجبلي وانا بيشبروجي وانا سردانا شامي كانوا سردار حميمي كان بن شعب دريا روساده ونجانت انجاما امریکان تیم بیجن یعنی صدما نگاندنا وانا انجام که پوزیتیف هبت نوبر وانا یا بگن رکفتن که تم امریکینش بردست وردانا قد سوریه دبه و تکلین نف دولتی و نکوکین نوبر وانا یعنی جالی کی ترکی و ایران و روس و امریکی و کی کسی یک دست وردانا که وانا سوریه ده اوای کش باندارا که وانا لسر چه یعنی دانستان هبت دانستان که سیاسی یا اولهی بجانب باندورا که وانا تده هي جبرتشي يعني اباتشتكي اشكريه وزلاله يعني هر دمك کو تركي قفا لريفبريه دخويا دبيجامي روحلاتي فرات داغكير بكن تبنره وك يعني جنبر قونغا كدانوساندن نبر وانا د چيب نبر ريفبريم والرجيم دو تمجي وانا يعني خود بين دبن جابدري روساد يعني حتى نجا درجه كدوي استاغ يعني سيرجي يابكوف جيجري وزير خارجيه دربي الروسي قلت يعني ام امدنا ام حطاني ما في فدرالي كردان ليه مخابن يعني اوان قلت سر عندنا نوا قد هاتن جيب جيكرين لسر ارض يعني ناكوكين برفرهد نبر الريفبريه والرجيم يدهن يعني حطاني روجا ايرو الرجيم تبنا سنه كنب ريفبريه كري ونبهبونا ريفبريه كري حطاني نبقى سدي كري نب شهيدين وقربانيين قصده دانین باراستنا و دفرهانه دیان دشرد نبرا وانا و داعش ده حتی روجا ایرو پیناسینه که به مافی کردان سوریه چه نبو یعنی خالن سرکه هنه او خالن سرکه ناهل گره کفتنه که چه بجبلی امریکیا يعني حتى روجا ايرو الرجيم بخوا خنا دسر ريفبريه وتبيناسين نب ما في كردات كنب جاره سركنه كسياسي دكتور فريد ريفبري آماده ببشك حكومه السوري مثلا حسد هزین سوریه دموکراتیک آماده یا به بشک جارتیش سوری اویک جه و خالن گهاتن گنگشکرین یعنی دانستندل سروانا چه بول شامی و لحمیمی میجی یعنی چاوات ریوبری چاوالی نریک جد به پناسینا که ریوبریا خسر چه به عادیتر هزن قصده يعني ببن هزن مجتمعي ليه شواب يعني قريبه تبلي ارتش سوريا ببن ليه تايبت نبيه كبينا هذا قد للدفرين روحلات افراد دي جي ببن يعني نكبن بن كنترولا وقت بيجن يعني وزارات برافانيا سوريا يعني بريارا وانا بمين بريارا كتايبت غريداي بروحلات افراد الدفرين تيدن يعني ابيك جوا خالي ناكوكي يعني ريبري بيادي قصده يعني او يعني او باوري الجمع انا هيك بروجا كجروجان ببن يعني برجا ببن بشك ارتش سوريا لتايبت منديه كوانا هذا منديه حطانا كان اريكن سر نبجالي اگر مثلا شرط کی سوری مرجع کی سوری حکومت سوری او با کو ریوبری حسده يعني روجاوی کردستان خوش امریکا به دور خینن سوری آماده یا کو پیشوازی ریوبری خسر و حسده بك يعني دناري نامد انا نبس سوريا تنه يعني سوريا وروس وتشكسه قد اسفردا كانت بدك هي لافاد كان امريكيش بده فري خوفكشينن ويشاغ يعني وقصده بمين بيبر يعني بمين بي بيشغري ابا جو شاغي حسان بالسر وانا كاربن ريفبريات كان بن كنترول اخذ يعني كاربن شرط ومرج خال سر ريفبريال سر قصده فرض بکن جبر گاوا امریکیش به دورهانه بکشن یعنی ایگ و ببینه چاودره و دورهانه یا ایرانی یا روسن اواید که بر جواندین سوریه د حکومت سوریه د اویاجی يعني دبي وكا خالك حطاني روجا ايرو
و قصدي بخد تيدا الترسي يعني ما ترسينا كج عليه قصدي في جروجا كجروجان امريكي خوفك شينن يعني هذا احتمال جي هي دكتور يعني تديك مثلا بيشتي 20 چند سالان امریکی چاوج افغانستان درکتن او ملت تحمل بخواهیشتن و کسین کوالیکاریا امریکیان دکرن بخوادی و به پشت به درمان يعني هبونا امریکیان لسوريا نها پشتك باشه لگارانتيه يعني هبونا كاستراتيجيك لسوريا هبونا امریکیان نخير افاد تجار امريكان سر زمان يعني ودرا تجربات ما بونارها يعني شر سريكاني 2019 شبرون كده خافكشاندن فافياجي بلكي دوباره ببي يعني امريكي لسوريا نرن نو كدفرك استراتيجي جوانا رقتي من رجالات نافين وانا ليد نرن يعني وقت اجندات واناي باش دي يعني نت بيش دي فافياجي يعني بيغمان روجك روجان وامريكي بيتفرهاني بكشن يعني تشتك انا تي خوستن قصدي ورفبريا خاصه هشاري في خالهانه يعني امريكي لبدك دوم ناكن بصالن دو دريج وحرب روجا كبي وجبت بري وخوفكشين جبرولوجي يعني افياجي دكافي وقت ابي تشورچوفا مترسينا بسر رفبريا شد دماغ بين كشاندن ورفبري بي فيش قريب مينه ويشاغي دبه يعني دبقبك حسان لبر كسين قد خوازن وينات تنبكن بله قالك اسباس اكاديميسيان كور دكتور فريد سعدون جي قامش لو ميفانيمو